November ni som pathum inrin ni ani a INP Mizo Channel Thlir tu te chi bai le vek ule tun tumpo international news lam kan thur deuh don nia Manipura in lambun na rap thak taka thleng ta tlat mai voin November ni som pathum chomadar som vel khan zofate omtam na Churachandpur district Manipura Helpol ten Assam Rifles convoy an ambush commanding officer Viplav Tripathi telin sipai pangale civilian pahni an thiani civilian pahni te hi Assam Rifles Colonel Viplav Tripathi anu puile afapa kumriat mi anne Myanmaram ridepa kem tlo turin 46th Assam Rifles te an kala anlo ambush na mun hi Churachandpur atanga kilometer somnga velahla ania commanding officer Viplav Tripathi hovin an kala anlet le lama hian vandoina an tok ta a commanding officer anu puile fapa le sipai dang paliten ramtan nun na an hlan ta ni poi khoitu te hi anla in puang lova report in atar lan danin Manipur Helpol People's Liberation PLA niarin nani Defense Minister Rajnath Singh chuan he thil thlenga dem thule nun na chan ta ti asun tak zetti Twitter kal tlangin apuang ngala poi khoitu te hi hrem an ni nge yang atibok ma se he tiang thil thleng hi atum khatna ni lova Helpol te an hrem ta rengem ti po hi asoi thei chuang lo Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan counter operation chhun zom ngala ni thua puanga chanchin buat sai lai thleng kha chuan poi khoitu te an kap hlum ta em ti chiang takin kan hreman tari lovani kumsak ni le som panga po khan Manipur Helpol ten sipai som ni lai mayan no kap hlum to a Indian Army te chuan surgical strike te han nei takma se Manipur hian Helpol lama ala in to del tluang zel chu ni hi Joe Biden le Xi Jinping te anin kom don nen thua thang mek hun rei tak chu US le China inkar hi al thut theidin huna ding to a drama hun lai ang bok khan Biden admin huna po US foreign policy on China hi adanglam thei tak tak chuang lo Biden le Putin chu mai chana anin betoa mase omzia omlo zia chu news masalama khan kan soi to kha US sana a zirtop ni November ni som pani khan President Joe Biden le China President Xi Jinping te chu November ni som panga khian hlimthla kaltlangin anin kom don ti White House chuana puanga eng tak angang mole hun rei taka tang khan he thilatan hian malak nan local pui ve to a September ni ku khan phone call mangin indoor na te po an lo nei to boka White House Press Secretary Jen Psaki chuan chanchin bumi te ma a rampan hi ten remanti ve thu hi apuang ta ni President Biden hian Trump admin huna an thu local pui to China in human rights apal zut dan te Taiwan Xinjiang le Tibet chungchang te apom veka tuntuma hian a soi chuak donem ti ero ala chiang lova Joe Biden hian climate change chungchang a soi ngei nan ring deuh fur mai boka US le China hi CO2 carbon dioxide pe chuak tam berram an ni angin climate change thua hian mo phurna lian tak an nei ve ni Biden a president nuin tum ni lai phone call mangin Jinping ne nanin peto a February tha khan darkar ni anin bia a September ni kuwa khan minute som ko chung anin bele boka US le China in lai chin na ero a chiat ngain ala chereng ngani China President Xi Jinping hi thlasom ni le pakhat liam ta chung khan azin chuak tamia lo maya international summit lian tak taka atel lo fai ta veka chung zinga langsar zual deuh te chu heng G20 summit anti tele COP26 climate conference Scotland an nei tak te kha ani Russia in Ukraine ru na tu mem Republican ten Biden admin chu sipai tir lut ngal turin an ngen ta tun lai hian Russia sipai te chu Ukraine ramri lama ral thuam turu tak tak ne na an chevel lai mu anita fo maya United States ngaya tha theilo US Secretary of State Anthony Blinken chuan boruak hi chik taka athli thlai reng thu asoya hetianga Russia malak na hi US chuan ngai mo hle ti asoi boka
Biden admin chuan Ukraine ram zalen na hi hum him zel adua Russia eroin Ukraine ram hi Russia ramarin lu atum ru hle thunga du thumun ni talo chu Ukraine wangin US le Russia boruak hi achiat bel zel don ni na lang Ukrainian Defense Ministry in Karliam ta khan report alo ti chuak to a alo bera Ukraine ramri rula Russia sipai singkualai mayan oma Russia sipai tam tak chu Ukraine laka helte omna biala buan khurani report in chiang taka atarlan chu Ukrainian ramri marlam kilometer zani le somruk vela hla yelnia muna Russian Army Unit 41 nate an oma Ukrainian sarkar chu a hlau thong tahle ani kumsang ni le sompalia Russia in Ukraine ram nithin Crimean Peninsula achu saknu khan Ukraine ramatanga inla khan du pol separatist movement an lian chakhle maya helna an siama Russia po inna satakina pui boka sang ni le sompali Russia le Ukraine buaina khan mi sing khat le sangli lain nun an chana ni Russia hian Crimean Peninsula lato masela Ukraine ram hi anek chhunzom ta zela Biden alal nu phei hi chuan Russia hian sipaya chek mup reng tamayani Anthony Blinken chuan hetianga Russia malak na hi thil thleng ngai zen lovania kan tho puiram tenen kan soi ho thina kan thlir rengani atia kan tho pui tia Blinken ana soi hi NATO ram te an ni arin oma US hian NATO phena lo hi chuan China le Russia hi anor ngam meu lo ni na ngai thei mai ome Obama admin hun lai po khan Russia le Ukraine hi anloin ngir ngau viu to maya Trump admin chungero tlemin boruwa ka zia deva Trump kan fakna phei chu ni chuang lova Putin hian chai buai tur tok hi chu ar hethiam viu ni na lang hetianga Russia malak na an riat hian Biden admin pui pa te chu an che chuak rang hle maya Blinken chuan vona thu nem takina chak chuak vea chuti lion National Security Advisor Jake Sullivan chuan Ukrainian official te November ni som khan alo kom nual to a Russia in a be thut po a chet lak dan turte an soi hova US chuan a top thlengin Ukraine ram hum himnan a in pum pek tur thu a hil bokani Sarkar phong cheltu Democrats lam hi an durum vak lo nge moni Vladimir Putin hi an hlau ru deuh nge ni thom lian tham an nei ngam lova heti la hian Republican lawmaker te chuan Biden admin chu Ukraine rama sipai tir lut ngal turin an nora House Armed Services Committee a Republican member te chuan President Biden hi an nor tluk to mai ni Republican Mike Rogers le Mike Turner te chuan President Biden le kha thonin Ukraine ram channan ral thuam le intelligence lam an mamo ang tan puina pengal turin an nge na ti hian an ziaka Russia in Black Sea run lo nan US sipai te da ngal turin iro rel na kan nge na tun laya Russia omdan hi inchal del na lam hoyani a Ukraine ram tan chau poya thlen ani don lova NATO ram te tan chau na lian takani ti in President Biden a anril ani Russia thil tum hi kan revek lo na a sipai tam tak ral thuam burip takne na a chop chuak hi Ukraine ram chu sak tum na ni in kan muani antiboka I administration hian Russia huang taw na hi a mu thel at hiang mot lovang antibok September thla khan Republican member te chuan Ukraine ram tran puinan US dollar makta doi somruk zet an lo rem ti pui to a chuti chung chuan Russia malak na hi are thei chuang lova chuwangin sumle paya tran puina ringot hi atok talova US sipai te ngei Ukraine ram hum him turin da lu an ngai ani Republican Representative Mike Turner chuan Russia ne na indo hi kan du beranilova sipai tir kher po hi thil phur om takani chuang lo maro chu hetiang boruak kan ma chon ta ka chuan kan du emo du lovemo a boruak in a zirmiu maya Ukraine hi kan tran puyangai tak zetani ati November ni khan Biden admin chuan CIA Director William Burns chu Moscow ati year to a Ukraine ramri rula Russia chet dan US in a du lo thu varhil turati ani bera kan soitak ang khan November ni som khan Anthony Blinken chuan Russia vauna thu a soito boka tongka ringot hi chu atok lo hle ti
alang fia chho zel ani hi kum sang ni le som palia tang khan United States chuan Ukraine tan puina US dollar billion 2.5 z apeto a Republican lam chuan an du khop lo hle maya Republican lawmaker som panga z chuan Biden admin chu military aid peturin an ngen me kani Russia ram hi mi pakhatin thuni na pum mom na ram ani vea a mingin minister te chu han nei ve bok tak ma se Vladimir Putin hi an supreme commander angangai ania opposition party anom theilova Putin a thil ti dodal tu te chu tura shayemo aru ka da boemo anni mai zela khochak lama Xi Jinping chu amit khap chunga China president ni tura nem nge ani ang bokin Vladimir Putin po hi chutiang din munlua tumina beya akong dal tu te chu khovel pona antir liam ta zel mai ani Ukraine ramero hi chu mi pui thlan nge ina an kai hruai raurel dan mumal tak nei an ni ve thunga Russia noya om hi adu tok te chuan lo om ve bokanga ma se mi pui tam jok hi chuan an du ngai don lovani Russia hian raurel na dik ka pe ang cheu ti in Ukraine mi pui te a thlem lova lai pui le sipai nen ru na tum dana tang hian Russia opna noya Ukraine ram om dan tur chu afia hle done China le Russia an lian tul maya ramte naw jok te tan amuan om lo le zual China mit mei amu wangin menong lanan sarkara pai tharuk mai boka Ukraine po hi an sipai lal tele Putin hian inzom na rup an nei fai chuan buai na hi athua ni hle don ani hetiang boruwa kara hian United Nations laka beisei tura om don lova United States chia hi ram chak lo le retheite ta na bel tur om chun ani thunga ram tam tak hum him tu United States ngei poin president ne tak a han nei le kher hi chu boina sen tu ni ringot mai Biden le Donald Trump aya chak US hian president ani le fat anga yani hi ole tun tumata na international news le politics lam kan ngai kha khau theite chu khati zong kha lo ni le phot mai sela clear tu ten atop thlenga min lo thlir sakle wangin in chunga kan lo me